Mama wakwaba wafreme Addo searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell also for more news. Ye fit can say was see dualize Accra to Kumasi road. Ni emu bi kura ye wo ye. Mampania ba mampania ko. President Akufo-Addo ene Dr. Baumia. E na saa de no mampania Akufo Shas o manya akukuduro omo ye den. Omo ye. Ene from Pokwase to Nsawam. Yeah. Expansion 8 lanes here then omo yi ni aka na fa ka ho asem a me say godon mampanyin no a waye akwan esen mampanyin bi a waba the history of the Fourth Republic na ni me won a hwe ansa mampanyin Akufo-Addo Dr. Baumia be fa Ghana benya no ni e wo Ghana ha ni o mensini mu a kota na ebi mamu da I'm talking about Adakulu district Adakulu enye Volta region the entire Adakulu district no Kenya President Akufo-Addo and Dr. Baumia ne so Ghana benwemu a na ka kwan a yakaso no mu bi da. And when we say distance, we say it with all of the passion we can Ghana, because akwan a ban ayi Ghana fa na nyina na on fan so ho, and we are say we can't tap and go yi say building modern transport systems in the like of those in advanced settings. No mami. Now the commitment say you develop your transport infrastructure. If you now can tap and go ya, by modern transport systems. Yes. In the like of Nihuno, advanced countries where we are seeing now. Ebi, mami should be my fachami. MD, good evening. MD, good evening. So what be? Anyway, na ke pese clarify the market to be ho say akla de kof na mun ko say ya I think say the number you're calling is busy. Please I pick what the pick na me because meti I am na meti me ha. Okay, mo fa je ni nyina ye technical issues once in a while e betimi abamuti more forgive us yanko. Eji godon ene na meken me see road infrastructure me say omampanya Akufo-Addo ama na the entire western belt of our country ka kwan ya friend interchange ni ehu bi hoda President Akufo-Addo ena ode Ghana bauxite on Dr. Baumia kwa ne sign hydro NDC PT sama mpanyin ama amefa Ghana benya na interchange a enam ka kwan ya nam wiem entirety of our northern region na ke hu bi da ne bi ni ho ni nyina President Akufo-Addo on Dr. Baumia na onim YouTube radio 95 ejapade ya na ehye fom na betimi aboa Ghana fo nyina brabo we me chere bauxite eno na Dr. Baumia e de ko China e ko ye sign hydro agreement hwe 29th December 2016 na ka se na wotwe na ka na wotwe pe na basashi ade John Dramani Mahama ya to abetia no mo lusu 1 million votes na Ghana for ekoto aba December 7 se bibia mo hu a ewo omampanyi John Dramani Mahama ho except sa ade ebo hu so obi a na ya to abetia no 1 million votes an kese na yem hyehye no 2016 ni ato abawie kese na yem hyehye no na anamon bi otu ya Ghana fo abo anyo so a omotintesu kokko kire no onya no hu wo ho no amasa 29th December na kana wotwa me yi no akonya so e de tumi ya ma ban foforo no ye hye nyina over 50% of Ghana's bauxite revenue say minua ba ma Ibrahim Mahama ne mpamfo estin cubic mona adodode e okrom ha nyina mona fatamo monye monso ejapade am di jamo ne ato abeti papa 1 million votes godon walusu amonu hu me say wo pese wo hu se hwe 2024 Otu abama John Mahama ekotoku bekumu ba eno waye bekoto bekumu ba because abra na obetimi asan kobi okrahwa amemu obu ye abra na yato abatia no a won se ne yem hyehye no kra na nke bon epusu no hwede na oyo empusu no na obenya power na obenya boja ye me friend boja ye penalty 4 years pe eno ato obose pan and one on one mabium to you can imagine. One quiet a year be oh yeah Asamaja there be penalty. Pan no we jai. Nanim we di kan share ase.
therefore mamu say bra no bra na obeba no sanya me kan say 2011 no anya fango sika no na mu ye e na oba ni mu nye etimo obi amfana ni nto bibia so na bra o mayen ano ho ba se oba be ye bibia sesa Ghana fo bra obokura mo hwa mamu obebu ye na ono adi ka hye asese me bayi me de me sene ma nyina asai etibi me hwe eti Ghana fo mamma NDC fo nemfa atro enfutro ni nada ono ma ye bi pen hwe obia gitum se President Akufo-Addo Dr. Baomi aban empuntuo enya na mo matu amode ensesa ebre Ghana fo abrabo ni asetene mu no edutwam ena bi kan me say ene ye krum hanum say 111 hospital projects koso concurrently 100 and actually yen so mo ani abre so mo hye mo niema daachi bi 2050 something wo ho me say hwemu a daachi bi ahwe a me say me metimi aya oba bi be president say me miamani na me ye bi say me amada ku me di president wie ema say me ma no so be wura politics wo ho me can in the next 50 years and say NDC version aba power omo aba 15 podi oh bra ni omo chire no what me say wo time no 50 die nu enche bia be onye omo chire come on for candidate bi pomra na yenti ase se omo hihye mo niema mako fie aba catch and say 8 solid years. A political party among amosie some more members more than 4 million. Nyansani bia ni mo party mu hosa se papa we enim dada we me hu atwamu we papa we yo Ghana 4 pound no with 1 million votes no mo party na musi hon nyansani bia ni mo no nkwa ni nyansani na makofa na aba ene mo ne no na mo ogu mo ni mu ase no na mo de sa nipa we gina ho now the Dr. Alhaji Muhammadu Baomi gina ho now ye Ghana ni asebisebio wadwenda fom na free SHS wonya ho mfaso nyame adom 1D1F wonya ho mfaso hwi ensiye wo de yen kan se wonya hwi wona light of dum so mu mfie nan okania egina so na nsu yato kania egina so wodwe ho se wo beja Dr. Baomi eja ho na wakoto aba ama NDC mi papa we dada no anim dada we ama na sanya babi ho ama dada no a me de mi money din o me bo se me boni din pa lai anim dada ni din no old face same old na wahwe we wura di anim na wakwa akogina ballot box ho na wo de wo kokromoti asisa papa we anim a na wo so ujibi obese greetings to my sister from the same town Wenchi Amadeku. Please ask God was me say which year did you complete Wenchi Model C, because I also completed the same school or UK Birmingham Benjamin Downso 2001 sir they would can wa they make catch I should be able to say we cry usasa my memory hono me team sheet na babonting 40 member campaign team and manifesto team so headed by the venerable Osechi